اش بخمت نزیک آگهدار بون سر رو شماف مروویل پارێزگا دهۆکê لیژنه که تایبەتمەند پەرلەمانê کوردستان سەردان هەرێک ji rêveberiya berhingbûna tundûtîjiya xêzanî û çaksaziyên mezin û afret û sinêleyan dihûkê kir. Endamekî Lījna Navbirî dibêjit eb egerê nebûna delîvênkarî û damezrandinê û berdamiya lêbirîna mûçeyê rewşa xelkê vê parêzgehê astekî xirab daye û xêrxwazan rolekê baştir ji hikûmeta Herêma Kurdistanê dîtiye. الفیسبوک بلافت کرد نخوشت هی نشد نخوشت خود چاره سر بکرد یه داخواز خلک دولمند و خلک خیرخواز بکرد نخوش من چاره سر بکن راستیه به ها اوان کشا لازمه حکومت هریما کردستان چاره سر بکرد ناچی بید هر کسی نخوش بید خلک شمال کل بدر که جامعه رای خیتو خلک داخواز و خیرخواز بکرد حکومت هریما کردستان هر کی چی هکر نشد هکر نشد خیزانت پیشمرگت خود چاره سر بکرد او پیشمرگت کود بین سنبلا نتوایی کرده اگر پیشمرگی سنبلا نتوایی کرده راست هم همیشه شنازی پیشمرگت کن پیشمرگیت بین بس لازمه جیانوای خوش بید لازمه عائلوان محتاج خلکی نبید محتاج خیرخوازا نبید. ڕێڤەبەرێ گشتیە چاودێری و گەشەپێدانا civakî li Dihûkê eldû ragirtina mûçê çavdêriya xêzanî û ragirtina beşeka zûr ya mûçekê mendaman dibêjit babet bi rêkarên hikûmetê û Lījna Pizîşkî ve girêdaye. Her dîsan dibêjit yasayên girêdayîkarê me beşeka wan dikevinin û bikêrvî serdemînahên û pêtevî hemwarkirinê ne û beşeka dîtir jî kêşeya cêbecekirinê da hey û hindek biyavan jî da tanha yasayên pêtevî bûne hatine derkirin. Ji 2015 were çi mûçe nehatine dan, hingê ew hatine birin piştî hingêl 2018 û 19 û 20 rêka Lījna Tobî dîsa pêdaçûna rêja xudan pêdawîstiyên taybet da hatiye kirinê ew babet pitir girêde Lījna Pizîşkî ve eger hat nederê nemistefîd min çû benan baroktirê babetekê girêde Lījna Pizîşkî ve nep me ve girêdaya wekû rêkarê kargerî me ve girêday şûlê me dirûstê birveçûn me çawarîşe tê danin. راپۆرتێکی تێر و تەسەل لەسەر سەرجەمی ئەو قسانەی کە جەنابی بەڕێوەبەری ئەم بەڕێوەبەراتیە و ستافی ئەم بەڕێوەبەراتیە کردیان ئێمە دەکەین بە راپۆرت بۆ ئەوەی بەدوادەچوونێکی جددی بۆ بکەین لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار بۆ ئەوەی سەرجەم ئەو کێشە و گیر و گرفتانەی کە باسییان کرد ئەو داخوازی و کەم و کوڕیانەی کە ئەم بەڕێزانە باسییان کرد بتوانین بۆیان یەکلایی بکەین و بۆیان چارەسەر بکەین. السالا 2015 به اگر قیران دارایی موچه چاودێریya xêzanî hemû xelkê hejar hate birîn û السالا 2018 dubare vedîtin bû kêmendaman hate kirin û tenê mûçe bû rêjeyên mezin hate mezaxtin. Behsil hebûna gendaliyê wastekariyê di vî babetî jî da tête kirin. Ev giştî jî rewşa xelkê hejar û kêmendama û dumahîca rewşa mafê mirovî li parêzgeha Dihûkê ya xirab e. Amed Birîfkanî Kanal Osmaniye Peya Dihûk